جه واشنطن آزاد کوبانی اندام پارتیا دموکراتیا امریکا لگل منه که آزاد بخیر هاتی دو وزیر دروایی ترکیه به سروک اپوزیسیون سوری را جویان دمک وهادا که ترکیه دید خوازه پیوندین خلگل شامه آسایی بکه نورمال بکه هر دو عالی ترکیه چج اپوزیسیون خوازه اپوزیسیون چج ترکیه خوازه دوی دمیده سلافریش تر تماشاوان روداورا هیرو آشکره ترکیه خواسته که خواه دخوازه رو را کردان روجاوای کردستان کم بکه برای پر محاوله کر خواستن سال سال هم داخلی انتخابات هم دخوازه دیعاتی که چکه کجیبو انه بیجم از من قالك تش دست خواستن من کردور خواستن و از که لاجینی جنبخوا او کوش بر جنبخوا پرانی وگرین ما و قالك دنگ وونه که هگر و قابه باوجه او محاولت خواه عسکری به حمور ریان کرن گیش قناعته که نه روسیا و نه امریکا نه خواهده به قابه باوجه دسته مهنه ورداجی دی قابه کشتونی دیپلوماسیان به اسد رارونه هیرو اب حقیقته که خاصة بجيبينا طالع معلومات جدر كتي جيبينا وان لسر وقارنا كشبران وتنابونا قصد أو قصد دورخينا بيشينن دريا أسدرا دفردا جمع خارفة خاص إنه وين ناخذ السوري بارشاك جي قطب بانا كي سوري بارشاك جي قطب كان يعني بانا انفصالنا طبعا معارضة كيكر أو ناجي دخازن روج بيشدا دوري كردان او سوري عشان نبي حتى ادعاء معارضه كاك آزاد اتفاق قوان انه او ريجيمه وبلكي قسم من معارضه رازيبن وكونبن عسكريا قد بيشن اللي با خاصكا بيكني امريكا ديركت اشكار كربره كش دول عربيه او دول عالميه كي علاقات خبسيه ذكر امريكا معترض بو امریکا معارضه خو آشکار کرد خارجی رو همو رکلام خود ور کدا و دخونه و مهدالیجی اسد کرنا لیستا تاجر مخابرات شکر مخابرات دیجی عالمه اب لیستاجی کو کیت کوي کی هم مجلس الشيوخ السيناتور با فاكر هم رئيس امريكا اب سينات اب لیستاجی کو کیت کوي کی جيش امريكي طريقه كبينه ويل كاركي بگره ومجرمه كي كيركي بقرا قانون المحاكم الامريكي محكمه بك بري سرو كيف انا ما يشكر وهناك انسان تجار مخدرات يشكر اب تجربات بله اد بيجم يعني اب قضاء امريكا نرازيه وتقاربه نرازيه دكاره چبكه كاك آزاد نرازيه دكاره چبكه امريكا نرازيه مثلا نت برايس بيجي ام رينادن امريكا و ريفبريه خسر قصده اگر ايرش هات سر كتا تنگاسيه امریکا به پاریزه و جبر کوتزانی امریکا پیمانه که سرکه ناتو دالگل ترکیه یعنی و امریکا هلوسته که جدی هم بری ترکیه بستینه جبو کره و بری خسر بمینه امریکا او مثلثي كتير دا شمال شرق سوريا ومثلثات جام جيرا مثلث استراتيجي جبو امريكا نجبو كرداتنا جبو امريكا يك استراتيجيه اذا ديان امريكا والرئيس بايدن بارتا ديمقراط بري انتخاباتان قلت ام تقدر نيلن اب دوست ما رجاوي كردستان بيشن هم اخفتن اخوي انتخابات قلت استراتيجيه عسكريه او مثلثات جيرا مهمه بلكي صار شيء بيس يك عناصر روسيا بون او ايران بون المثلث درزوله بيشكت امريكا قصبك عنيف لوانكر امريكا عسكريا استراتيجيا نيل الناس سوري نتركي ناح اي ميليشيات ايراني بربوا منطقي كهيرو قاصه سر سيطره كي خاصه بنقطي الشرق الفرات ابدا امريكا او قرارك استراتيجيه الجنب ومرحله هذا العلاقات الدوليه هجره او نظام كو امريكا كره ليست اجرامه او نظام امريكا نكون اللي كسك تدولت بلا تعامل حتى دوله عربي ورن تركي ومعارضه بلا اولي كاربن ورنا سرقست امريكا تو هجره خوشت بانه شري وإرهابي هانيكو مخدرات يعني و اف بيواندين تركي وشامي تزرارك ويل سر كردان وريفبريه خسر تنبت بيش بالعكس وهين قش ببه وهين دفام هذا امريكا سر موضوع بسكنه
كان به رول خود هندر رجال شرق اوسط رجال نوین دا كل سوريا بالاخص تو خورد بك وبنر واثبات بك اوروبا تعرف دول رو امريكا را انه تركيا بالتعامل هو ارهابي خره وتبع روسيا دخازن نفوس روسي ونظام مجرم بيشخينه بدر امريكا يعني جم خوا قرارك استراتيجيه كسوري وروسيا تقابان نه جغرافي ونا عسكري الحالي قصد وغير قصد پیش نخید. باشه و دمه سبب چیه؟ مثلا الواشنطن دمینی انت تجلك سیاست مدار و سناتورین امریکیش دبینی مادام افقاس پشتگیری کردین سوریه که کردین روجاوات که سبب چیه؟ که امریکا استاتویا کناه لروجاوای کردستان های قبول ناکه اعتراف پی ناکه. تکانی بیجی گوری او اداره ذاتی کانی بیجی تاريخ شورش او تاريخ جهان مری بین امریکا تدربان علاقات عسکری و استراتژی خورد و گروپی که آنجا چگران نکری به شقفاق عرض چگرانی نکریه او واجد هند امم متحده تابع حکوماتها که عسکری خواب هزار الورا حمو نوع سلاحی خواه الورا و حمو اخافتنی خواه هم بر دولتی که ناتو شکلی حریفی خواهی 5 سالان دبیجه او یا 2 سمنه ام دیجی ترورنه اب گابانا گید خیلی دیلنه انو امریکا وبش ببرناده ایده دیان حرکی که تجاوز قبل ترکیه شده به او دولتك شده به امریکا هی آشکارت که دعم خوی عسکری معنوی و امریکا اکیده و حسب مددی مثلا دونی وی سناتوری دعوه رسمی مرشاند اشوم حاضری قسم یبون کوچر نه بخواد لیکت آزاد کوبانی امهب ناس کجی گو کوبانی کردی و سلامت و امانت به سال 23 يعني قال لك سيناتور هوني هنا قال لك كونغرس هوني هنا قال لك مراكز هنا خارجي هنا انه بقديرا بس او قابل دبلوماسي ناطرانه لمندوبي اداره ذاتيه الفركه مكاتب وانا حمو مكاتب دون حمو لقاط شدكن يك بيك معلومات ما بين وانا دورتن افجي قابل كي غوري قضيه كردي پر بلند هامبر دولتك اقليمي مزن او دولتات تنبين متخاذه مري حبر مقارنه بك كعلاقات دوليه مستوى روجاوای کردستان گشتی مستوى يعني دولتك نم معلنه وقتوني هريم كردستان داونسوني خدرت وقت دولته لان معلنه دولته اوج ورقابي علاقه وون امريكا وقال لك دولتي اوروبيه ام هيبينا ملتي مي كرد كان بجوا علاقات هذا بيبني الهف كون وكان بقابي بيشتا لسوريا اكيد شك به سال 2023 رولك وان هبه اب تحركات تركيا وحمو فصائل هون تابع خوي تروريست ابناء مستقبلي سوريا ناخذ دورك كردان تذهبه بكرتي كاك آزاد نها قال لك هستوي باوريه دانه پشتی کو پیوندین انقره و شامه باش ببن به تایبتی پشتی کو اردوغان و اسد هف ببینن و هدی پیوندی نورمال ببن آسایی ببن احتمال پیش روجا يعني مصير چارنویسا اپوزیسیون سوريا التركي ببا وكايا اخوان مسلمين مصري قال لك افتش تقوتن قال لك ليه ده وزير دروایه تركيا اشكره قلت ام زرار ناكي نوان و ام وانج جم خو بزوره در ناخن تسلیمی سوری ناکن تشد بشي بكرتي ابنا تشت نظرينا اگر تركي جدي به قانون به قاطان فایده ببنه و قسم معارضه مخالفات سوري عسكري وسياسي و قسم خدمت حكومات سوري كه وخلال به شش ماه قسم مهاجرين كركلام اعلاميه بقرينه واكثريه ملتي سوري حتى او ملتي هاني دبن كنترول الجيش التركي وفصائل ده قبولناك بقره لانه اي هانه بقري مصالحه بنظام رشاكري جيانا وان بيليه حبس كشتن واندابون لحمو محافظاتهم املتا بشابي خد من البروج كل اي هاني كو بقري مصالحه كري تشبر الشيبو اللي قسمك حمو سياسته وني قسمك سياسات تركيا راضي به عسكري وسياسي او قسمه وير ولا بليزه لحالات شو درجه بناجحين حتى فتره انتخابات نظام سوري مفاوضات تاخير بك اللقاء ما بين وانا اسد شن نبه وغربني كوجبره شن نبه احتمال بشكه بيتر اردوغان لكن او احتمال اردوغان بشي بناجح وسياسته خب اسد رو بردوام بك لذا غربينا بره اباجي شش ماه پیش تو بلبه ل
كاني بيجي ملت سوري ورجافة كردستان وآليكارا أمريكا وتحالف دولي و نزكني قبولنا كه يدخلون شرط مرة بلدكن شريحة ائتلافه وشريحة عسكرية قبول بك أبو عمشات قال لك دوري بليزه لكيرولا كردان دردا شبه اگر او كرد ائتلاف دا وهين بردوام بكن وسياسته هانا ديفيجن ام ريجيم وتركي ام دغنا نقطه بهبره بالتناول قصد كرد اف كرد وركيجي وقبول بكن قبول كرن عفرين بن داسبو قبول كرن عفرين انتهاكات حقوق شباب كشتن شباب دزيل شباب وقبول بك بهبره الشر بك نصر مناطق دينا قصده ابات شيء جديد اللي مره بلدك او ارماج التركي صرنا كبن لانه امريكا ودولات اوروبي نرازينا اسد بقر النب دولتان واسد روسيا وتركيا رولا كبريزه قال لك سپاس آزاد کوبانی اندام پارتی دموکرات امریکی و پارلمانتری برای سوریه واشنطن میوانه مبوی سپاس لا فريس